hatiku gelisah, tiada bisa mengucap kecuali dengan menjawab nama-nama Engkau. Itulah semboyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampungnya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan, dan rezeki selalu menyertai kita atau sahabat semua ya. Baiklah sahabat, ini kita akan meliput pernikahan adat Sunda lagi ya. Pernikahan yang penuh haru dan begitu khidmat ya sahabat. Buat sahabat yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe ya untuk berkembangnya channel ini. Baiklah sahabat, bagaimana suasananya disimak saja ya. Let's go. Ini keluarga ya. Mohon maaf bisa pindah ke dalam. Ibang Sulandi semangga di haturan mencari. Para pengisi acara bersama Koli Bapak Ustadz datang sedikit pilihan payung pengusaha Bapak Ustadz Amin selaku sesepuh rombongan Lajing pengusaha Bapak Ustadz Aseful selaku wakil keluarga Jember calon pengantin istri maka cerita di pilihan payung dengan pengusaha hingga kita hari berapa Lajing saksi pengusaha Bapak Kubuk Cidua Bapak Aceh Cengal Sekuri pelajar Nabi dengan lampi dengan berjalan saksi khidmat calon pengantin paman oke saling semoga anu tetap bagian kursi anu cali di haturangan kalau bumi Kasih obos aman tadi dan kosong. Kasih obos aman kosong. Pagar ayu mah di ditu di meja tugasna di ditu di payun pagar ayu mah nya mau di ditu di payun. Ini kosong kan ini? Bayar. Oh. Sukri nusanya dikit sepupi warano patali lebih via telat nasliter imam tos tekiat paleka kamer pala yang terpekan kemudian pala yang diakadan ibarat itu Sukri Wastiaban selaku penata acara meninggalkan Paisala Pak Pinu Kelebu Samorak Mati Pemindang para bapak kali para ibu rangkaian acara sejak di Kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saweran salam mulia wios cekak kewakilan lagi semua kabuki sadayana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi jaujatil mustafa asani jaujatil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Kang mas kawinnya teh disimapi nyangakeun silaturahimna buat pas kawinnya. Kaduana panten disimapi Oke teh tujuan aya tepat aya sanes panten bade nyangakeun aya panten. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesepuh menghidupkan ujian kepada mantannya surti kena wajib terpos kena waktos para pos kena bisa ucap apa saya ngajajakeun ciri-ciri imam ngaturkeun kabeh pribumi tina tos harapan ditapi wayang bingah hati lajeng eka diakadan kanggo marapeskeun lajeng napina supaya dihaturanan au bukarom mewakil keluarga Jimbaran seluruh pengantin istri bersama Bapak Ustaz Saiful Kabar Tengah sebagai waktu di Sayogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kanggo calon mempelai anu sekedap deui bakal diakadan. Namun ieu mah bade didramatisir ku simkuring tos kakuping ti kamari keneh nu janten calon bojona jang imam kieu cenah bahasana teh qalbiun masdulun bipiprika hatta walam atana pos ila wa qaruniku depruka. Hatiku gelisah tiada bisa mengucap kecuali dengan menjawab nama-nama engkau. Itulah semboyan Nyi Risma. Masya Allah. Tenang deh. Kedah. Anu salajengna painten jisim kuring nampi kana naon-naon anu pantos dicarioskeun ku anjeunna sok sanaos teu kantos diucapkeun ku jang imam atanapi diwakili ku pangersana sesepuh rombongan ti bali ditu. Allah Maha Uninga naon anu dicarioskeun ku anjeunna. Patulah patali sareng aya waktos parantos cekap siang oge panginten para naon gitu petugas di kantor urusan agama Kecamatan Jatiwaras parantos sumping panginten hiji panginten ieu teh palawargi sadayana pantos cangkeul kadua panten katinggal di dapur pantos ngakul nu katilu karasan beuteung abi pantos seueul. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kena betul malah terlihat mah. Gentos yuk. Secara simbolis musyaresna angketi antai akan anu kaki atau tadi itu ya. Jadi atas. Senyummu atau musik saliman itu dari kalohor menjadi kotor Sajam ya. cekap mulut di tempat kalir.
Baiklah sahabat, semoga bermanfaat dan terhibur ya, dan juga menambah wawasan kita semua tentang pernikahan adat Sunda. Buat sahabat yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe ya untuk berkembangnya channel ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.